statut ste usvojili, ne znam šta je sad u pitanju. I kako je moranje. Hajde, mi smo izbalansirali i stvarno smo, pošto vam se žuri, statut je završen, i šta vam se sad žuri, ne vidim uopšte, vjerujte. Molim vas, ovo stvarno nema smisla. I dobro je rekla gospođica Elma, nema ja ništa protiv gospodina Veska Zindovića, ali nema smisla, ide od stola do stola i kaže, hajde radimo, hajde ovo, hajde ono. Molim vas, ajde, meni je stvarno neprijatno što ne vidim ovdje Slobodana Gojkovića, ne mogu da shvatim, on meni danas, Lutkat, ajde reci tvojima, ko da kaže mojima, svaki je kod mene sam za sebe. I mi, Demokratska partija Sandžaka se zna ko je predsjednik stranke, dr. Bato Sadović. I prema tome, mi ne dozvoljavamo sama, više se dogovaramo. Vi ne vjerujte, gospodo odbornici, vi stvarno, sa vama nema dogovora, vjerujte. Sve što dogovaramo i radite kontra. Prema tome, mi se sa vama nećemo dogovarati i mi vama praviti kvorum nećemo. Ne treba da vi nas po hodnicima molite, ajde pravite kvorum. A gdje je gospodin Slobodan Gojković? Znači, on ima nekih svojih poslova, a ja kao privrednik nemam poslova, a gospodin Batić kao doktor i on nema poslova, i ovdje niko nema poslova, nego ovi vaši odbornici koji su otišli, odošli da završavaju nekih poslova i koliko njih interesuje skupština? Ma nikoliko, gospodo odbor, ma nikoliko. Znaš koliko interesuje? Ma samo novac ako mogu što da urade. To je to. Znači, kad kažem novac, ne želim nikoga da uvrijedi, nego otišli znači da čim rade nešto im je bitno. Da li je gospodin Gojić otišao neki taj određen upravnom odboru? Da li je neko drugi otišao po tim neku upravnom odboru? I se presabiru malo. Ali nećemo mi vama praviti kvorum i nije tačno, non stop govorite vi ovdje da mi pravimo obstrukciju. Evo, nek vide građani ko pravi obstrukciju, gospodo odbornici. Nek vide građani dobro da vi pravite. Danas niste imali kvorum i mi vam sad krivi. Vi se odbogano. Vrijeme odbornik Mehorić.